Selhan gezgmāšī bet itolčdīnah. Nohčičuč aidon internetio kritikieš savu bloger Lomaev Musa vieruetens tagletsa Finlandia. Osok atruik haambina shaa Lomaevs. Tsuoditsra Finlandiech nizam urhallu khawattin tsunte. Dihken tallambyutchuun shaa sotsiaal maashnshkuya efirshtaqiya. Sotsaqyur qirmash tisarh sunis ezgumdu amsay düzan halqa juepoltu suga. Finlandiech qiramzilli urhalsh saygborg tsadichatsavul. Elirtkhuyg Lomaevs. Блогер ayolch информацит изве алшо yolch аоно $1 million лушхилла киллерн. Lomaev Musas kanal liildo YouTube. Kritik yonochchichuch aydon. Marsho radion halkhosha yelch interview. Tsodagleter shi ezer de old sharahsha. Sualgala aydal khosh wador. Terror liilorn berkewer shente ageloyer. Цунтя азплатур хлец алсам дозитер шадиньош журналист политковская аннас. Йоқ қызғышлу халқы иннохчичуах, бутуа коуқайлан барса болч сиетнышц, криминалитет вастц. Изью Дамбаев Ахмад, тут мақашла Ахмед Шалинский, яздо урару агенталу шихасчнтеттейш. Ахмад шамайер юла ап юнохчичуах. Масях метр легч кертадду ши қуст эгалдинца хашчшн уйш цац ришваш уйшина безжгирсх гобаққан хазинью дозит агенталин қирмахлауш цацаяққанч анонимо гоп масях сурт гойд хасту урару агенталу бечхамц Дамбаев карачхена мәршвәлә цу долдо Челябинск махкачна бахтях цигахцушит хажыр хойват бо Nochchichuch Scheler Dambaev. Moskvaч темқилу талуршдырн. Шезер цайтал шарах набахтяяк итшо хатухурцу. Текна набахтяш қилсиетиричуах Оренбурга Челябинска мягкшках. Мәршвәл Нохчичу юхер сток. Дагестанеш Дербянт Кошторч. Елхвахар хучин дуал терроризмц дуаз бяхтақым гулқаттин хаамбина тылым комитет республикерч ухылу. Сток ах берки бечар террор хойто qelan zulmshda alsho yosh deq izin qibolnach bo hokmat presvekoltu Stok ach klat izolator alatoshu derbente qiqolarhu temg'er qollarni terrorizmini berki bo'lish